Kamiat jangka kat kandai terik ujeliau arhajar arpulai kinong yalam ka United Democratic Party UDP ki bekentop lang ya ki MDC ka ki HADC. Kle kendo kerke hadian bak Executive Committee ke yalam do ba Titas Starwell Khan na keseng UDP ke lasapan kelem no ha keseng NPP kebelawan ra dengan no confidence motion hagi yang dorbar jangka ki HADC. Presiden ke UDP uba Ahmed Baalengdo ulong ba kajing syapan kelem ke EC ha ke HADC kanum kata kajing yadai hapeng ke NPP bat ke UDP ha ke Sarkar sendrop lang MDA2. Barado menta kempat perkat AA hendrai kene ebet benetrai lang ha ke Sarkar MDA. Uba Ahmed Baalengdo ulong ba keseng kan AA ke MDC bagian syem mekanu kuno karai namar kani ke dekam jong ke District Council. Hendrai ulah kubur baha kajingnya terekam kala bandon kajing nuna hang ni hang tai. Hendrai kamlong pat ke babha ban chupen kelem ya ke isi. Hendrai lade bandon chua ya kajingnya kran haswa banra ya ke no confidence motion hak yang dorbar. Ulang banado ke sedang lerai ban pene haduk bandakut ke semoi terekam ya ke Executive Committee hak HADC. Kumta ke UDP kan select ban pensengau wekane hau menteri rang ba ke jelau Konrad Kongkal Sangma. Halor kejing bamla matsengau tu halor kejing syak pen kelem no ke isi ke bayalam da ke UDP hak HADC hak MDC pat jong ke NPP ke belapan kelem ya ke Executive Committee. Ika arrangement ke baka parti hika don naduk ke sini basta perform yang isi kita kalau kita jenis tu jumut naduk ke MDC haduk ke parti level so kita kalong ke basta naduk arah jatuh kendah kau pilih ya sakilang bagi bakat ni dan mereka dia cuma rakyat si haduk mentang si ni musim tip ban don ke hukum kata ke wakil suan ra kesan sama mak mana session ke wakil staff si ke bangkok. Cukup kapapi pensim ni emang ya keren banget ini gimana lam bodang jelas pada ini isu ni emang. Yang sepen sengau yang agak beda kan yang kejingja. Yang dia kam dengan dis council bor ni agak jing saat tu MDC nama kini maki kiban yashim mereka tu karai nama maki kini elected member jong dis council. Dan dia kecil tu kam berbor kalau bandon kejing eduna ni yang tai. Kababhai kamlong masih penkelem makasih wancu islam makasih kalau isi mereka dalam kam kajian keren makasih tai makasih til makasih setuju mod kebasyai apa yang jongki member dari ki grup jongki political parties di badan kota dan kumbagalong montai south nem ke isi ke long smooth bed kamdan ke noru kajian jia ke banwara ado nyuput jongka human right ka no confidence Hendrai mentang sih sulok sangat ingin nak sungguh kai. Te wala da ka UDP le se kamiyot nya lambat ya ka isi apa District Council ki HADC kan hisngode ni emman ya keren ruba ka UDP pak kenang dan lambiang hang thi ko ki HADC. Kata yang haban snapshot ng kong ya ka ikut ako ki wanra na ko betang le sih. Kata sulok ko ban kong baginya keren. Kendu ni baru Chief Minister mereka loh ni. Bagi siapa sekau ya kan ya? Bagi Chief Minister kan kenapa dia berpen sekau ni? Lagi ni ada government ada konsel kemudian ni kita politik sesuatu ajalah. State. Kadang kamu don kadang kita. Nanya sekarang kan kumpai. So kajla ya haduk mentah teman ni hukum kata. Bahkan don kata kajian ya. Berkat dah mentah nak don kalian. Buat kalian jom Chief Minister tu aku cek buat haduk ke bawah ni akad hadir grup kemudian ke bawah kum kata ban omba ini menetai lang syuk hak sokar